die Kubor na kaslem jong unong san hima. Presiden ke Kongres Meghalaya uba Vincent H. Pala ulaong ba kaseng harangkat ki MLA bat kinong git kam kaseng kan saya kenduk benya keren habai de berkarai ke bala penmi daw lampang ke yang darbar tawan ke jela uba med ba lengdo ubal ai jing itu ya ke jing yaso ki khat arngut ki MLA ke Kongres bat ke Trinamal Kongres habai keren beruba Pala hadin balawai ke jingken mau buram ya kelengku sngi plat ke ba sispa san kondai snem jong ukiang nang ba Hasain Raj Shillong hakasngi palai ulaong ba kanong rim ba ka Kongres kalambudui kalong halor ka jinglai jaso ki khat arngut ki MLA klem da thau shwa ya ka kanhun jungki haswa bania long kawai lani merge bat ka TMC ulaong ba watla ki khat arngut ki MLA kilabyang ka jingbun pat ka balong arbanta na ka lai banta na ka jingdon ki khat nyongut ki MLA ka Kongres hanrei ka jinglai jaso jungki kadai ka bag shurung bet Sya ka TMC klem da tau shwa da kanu ka kanhun jungki hashwa ba kata ka kanhun kan yolong ka way ba ka TMC ki hadin ba ngilayo ya ko order mentangan sa namar gade gadon kani ke Christmas sa New Year mentangin sa court meeting bat ki MLA bat ki party workers yang ingin sa perkat te banong mentang ka ibengin le ingin court meeting fang ini perkat hanu ko kom ngi chikmat ne ngin sepembe ya kata mo kanu gajing le jungi kedi ban ya manjur lang MLA bat ki party workers ni ko ko poro ingin se discuss bat ki lawyer ka prospects kanu ko kom kan long kanu ko kom ingin discuss bat ki lawyer rei kumba kolong mentah ingat rai tangkatah ni mo sepembe kanong rimba ke Kongres ke ai ke jing mudui so lampang kalong ba ini ki katangut ke MLA ki lek paneso ke TMC klam da thau shwai kata ke parti ngai ki lek yaso bet ke TMC ka ba philo phidawa ba dei ban sha mach ke teng te phidon ayu pat namar speaker klam sim ya kata ka jing mudui ke ba ma PPI hi kalong ni haba kimi na parti la rio tu third kila bani namong ba kimla tambakat kum ka an ki klam ong re joining ong merger kemudian ki bini na parti nong kong swa ki de ban sna ko parti le ne group bat mai hadin nang ta ki merge no bat kanu ka parti andre ki sumi ki join parti be direct te kata on that ground ka trying in saya consult bat lawyer kanu ka tom ka interpretation jong ka ten schedule na ta ka ni tengah try ka ground kolong very strong bakini ki brio kumbong bakim tip ka ibakile manta kila realize na ringile chupo higher courts kini kita sya disqualified andre lakataro namar ba ke kam anji kam long ada ban decide mangi andre ke kam anji ngi discuss bat ki lawyer ki experts bat ka party kenang bengi chikmat MLA dangsian kilek pan kenduk yo menteri ramba konrak sangma yong bang ki offer la ne ki terwai ta ka jing kersan jumki ya ka sarkar habidai bat ki katuk ne teli ki mat de hidon ayu ban ong kani kadai ba ya tip lang bat ni na no ha 100% ka tip lang nga don na teli ki long meeting namar ba ni i hakatu ka committee ka ba badai ban ya kren na ka benta ki border issues ka ka committee ka ba don kam ha tengi ya kren apa parti ngi siau ba balai inside line yang ngi namar ngi bon ke MLAs jongi ke MBC jongi ki don hapo border ki de ban tip ki tip ro ke actual problem balai ko sarkar ka kwa ban ya kren shupshap tangbat ki wei ki lada ong hi ban ra ka solution ngi de ban bo ya politics den bat jing e jongi pai ba hakman namar kata ka daw ong ngi tho to chief minister in longbak CLP ba ki issues ki bala rai hapo house hapo assembly kum ka ILP kala rais unanimously ngi support ngi stand ni kata la da umi doktor mukulru ngi stand ni kata issues ke badai sapang ki welfare jong ki paiba kino ki scheme jong ki baduk bat kiwe ngi stand bat kano ke decision jong ko government issues ke badai menta ka schedule ban recognize ka ten khasi abala rai da ka house bangi don na tu ko por bat mukul ngi sukwa ban pentikna ban confirm
Ka sarkar bangi dan langbat sukar lade ke border issues lade ke age schedule ke ten kasi la ke ke ILP namar ngila rai mensuang ikwa man continue bakine hi gistan nginum change ke stan jongi kata ke jingmut jongi kendiat hang ne yang tai kala bandon ke misinterpretation ada ke jingmut jong ke kongres ke jingmut jong ke MLA baro ki ongba kino ni mata ke jingba jong ke Jack Bedriu jongi nam ta ke safety ki border issues jongi nam ta ke safety jong ke Jack Bedriu hi baro ke we ngini ban stick ya katuk balarai ndi balami umukul ngi change lo kastan jungi kata ka jingu jungi malam Kendiat ke adon ke jing sungthuk baklah di pajba ba dakatu ke jing lek ya kenduk ki sangut ke MLA yo menteri yang ba kidon pajba ki bohong ba desi kene kedai ke jing terwa jing kongres ban ya trelang ke surkar ban don nok lang ke surkar bila percaya kendiat kene kedai ba ke kongres kadang don ya ke opposition ne hakano kurkom em try kata ka jing seuthuk bakla ka kongres kan don ha ko opposition ka baar ngila tho very clear ke sitiru tang hikine ki benta ku bangala batai pi ka balai habingile ikano kano ka kam ngedon ke jing yati blem bat ki mele bat ka parti ro ngidon ya kata kam don kata bangini join bat ke ni ke sarkar andre tang ke jing yarap lani bangi ro ngide mantik akini issues bangala kren kanam don kata ke jing trelang kanam don kata ke jing join ya ka comment kum bakalong mata kanam de bandon kano ke jing satu baklang in remain in don ha opposition in tray kum ki opposition Habakalis pang ke jingdo ke kongres ya ke kerdan nongelam kaliang persya bat ke kerdan opposition chief whip ubak pala uloong bahaba ulampang ula priang ya ke jingasok ki kan arngut ki MLA bat ke TMC kalong ka basyai ba kini ki kerdan kimla bandon syu bat ke kongres Henry uloong bawatlah ke kongres kaladu ya kini ki kerdan hapo yang darbar thawain kamdon kano ke jing kata ya ke seng namar kadai tang banyo ya ke office bat kato kini ke jing mentoy ya ki MLA ki babat ya ke kerdan jing lek ya sok jong di arngut ke MLA ni ba ke kongres kaduk no ya katu ka arteli ki kerdan kawai ka leader of opposition kawai ya ka opposition chief whip de menta bi hakunu kurkom ki ya khatpat namar ba ka kongres kadon stang samut ke MLA em habangila kilami baki telada u speaker ula itu iki ngimdon jing bangin do biya ngimdon jing ngindo ya kata ka opposition leader leni ka chief whip leni hakata korkom kata kam lele ngi namar setang sistem ngi nado mensua ngi lok opposition hi ki bobo ni kemal ngi klem don jing ai kata ka leader opposition ngi klem ngi bo ni kemal ngi klem ai tang kastatos tang yo wei ubriu leni yo u deputy lene yo chief whip tang kitai dari tang facilities isam i office bat katu kan ni kam don ka jing yo nam ta ka konsensi na try kata kan nam ta re ka prospects ni ya ka parti jomi